ikibyara ijambo ikibyara kwizera nubwo ni famiye y'aya majambo. Nguko amashimwe ameze nk'umuriro, reka maze nshime y'ineza. Iyo umuntu ari umwana mutoya akora ibintu byiza, abantu baza bifuza ngo iyo hazoboneka abana bato bene aba babasha kwegerana n'abandi. Umuntu kuza ari umugenzi udafite iminsi muri iki gihugu, ariko akamenya kuvugana n'abungeri, abungeri bakamuheza umwanya mu rusengero rwabo, itanga hari umugisha Imana iguhaye. Kandi uwo mugisha ntugere hano gusa muri ayoba. Ndatekereza yuko ubu nyine uko ubwenge bwagura imbago, dutaramanye n'abantu barenga 1000 bitewe n'uko imitima y'abantu ikeneye Imana muri iki gihe. Wagize neza kongera gutumira umugaragu w'Imana Revera Nkomezi. Iyo duhuye biza binezeza, kandi wakoze neza kuza mu modoka kugira ngo uzane n'abashiki bacu na Perezida Bikamu. Ibi bintu ni byiza. Hano mwagize neza, itorero rizagwiza imbaraga, rizarisohoka. Mwohereje umuntu wo muri uru rusengero ngo mwohereze agenda kuramutsa abantu bo muri Amariro. Ndagira kandi itangara yabigizemo uruhare kuko yahawe uwo mugisha wo kubana n'abungeri, agategura amateraniro kubw'umunezero n'ubutumwa bwiza yavugaga. Kandi ari umukobwa muto, umugore. Turagambirira imigambi ziva ku munezero, tugambirira kuzaza ngo tugere hano muri ayoba tubone iwabo. None twabonye wanyu, Imana ishimwe. Tugiye kuganira nkuko mu mwanya turimo, ni umwanya wo gusengera ubwoko no kubabwira ijambo ry'ukuri muri iki gihe. Ndumva nje umubiri usa n'udahari, ariko ndavuga ibiva mu mutima. Imana ishimwe. Mbere dutangiza tujya kuvugira ijambo, reka mbabwire ishusho y'intwari. Kandi aha nituvuga bukeya abantu benshi barumva impamvu igituma ababyeyi bose batazabyara intwari. Intego y'intwari irahishe, kandi isumba ibisubizo by'ibisanzwe. Aho intwari ireba hasumba izihutirwa. Nicyo gituma itanga igitambo, kandi igitambo cy'intwari ni ugupfa. Hari amagambo abiri intwari izayitegereza. Izayitegereza inyungu rusange. Kandi ndababwira na nyina w'intwari, ndaza no kubabwira nk'uko uyu munsi mpamvuga, ndaza no kubabwira icyo umwuka
w'Imana yajeho umunsi umwe ndaha muri ayo ngo aze akenshi rimwe na rimwe umuntu ahanurira mu ijambo ry'Imana ariko uwo munsi nyarahanuye bene kujya bazavuga ngo ndabonye nderetswe mbivugira muri ayo none ndaza kubibutsa iryo jambo ndibibutsa abagabo benshi baha muri ayo kubera ko baryumvise bakumva risa n'itoshoboka bararibitse kera ko bararyibuka dore uko intwari ihishe biro y'intwari aho ikorera ntibiza bikorwa n'inama y'ibyicaro bya benshi oya icyicaro cya benshi nticyore mu butwari kandi n'amashuri nta mashuri yo kwigisha umuntu ubutwari ubutwari ni ukwigana ukuri nyina w'intwari ni akarengane iyo akarengane katarabaho intwari ntizivuka uzi ubyara intwari n'urenganya abantu kandi akabarenganya akoresheje ziriya sisiteme zose z'akarengane gusuzugura kugayiriza kwambura icyubahiro guhemukira abantu kwica bato ukica bakuru ugasenya ugatindaho intwari nicyo gihe zivuka nta ntwari ibaho mu munyenga nta munyenga wigeze ubyara intwari ntibikunda ntibibaho intwari zibyarwa n'akarengane agahinda gasaze kabyara intwari ikiza gituma intwari itinda kuvuka n'ubwoba abantu bagendana no gukunda inyungu zo kwirengera ariko iyo agahinda kabaye abantu bakabura ubw'inyagamburo intwari zivuka intwari ni nk'umuco uboneka mu mwijima intwari iba ifite ukuri ko mu mutima ni nacyo kintu kiza gituma iyo itagombera byinshi byo kuyirinda intwari ntigira ubwoba ikiza kimara ubwoba ni ukuri kw'intego abahaye areba iyo umuntu atatinyira kurengera ubugingo bwiwe yocungura abandi dore uko intwari iziza yaseruka gutya yinjira nk'uko hari abantu bazabona akagero n'intwari ariko ndavuga intwari bukeya abadukurikiranye ndabiyegereje namwe batwegereje nimwegera Imana ndavuga intwari umwanya muto n'indangiza ubwoko bw'Imana muze gukurikiza uko umwuka bahaye intwari zayitegereza icyo kwambika ubwambure bw'abandi bose uko ni kwizireba ikareba icyubahiro ukuntu cyogaruka mu bwoko bw'abikunda ikareba uburenganzira bw'umuntu kandi kanga kwemera ubwo yimwa ikumva yuko ikwiriye kubaho yarangiza gutanga bene icyo gitambo biragoye icyo gitambo ndakivugaho amagambo makeya kino gitambo gituma gitangwa uzuhura n'ingorane uzubabazwa n'abo uhaje gucungura bakabesha bakagutuka bakagusuzugura ariko bitari mu mpamvu z'uburakari ari ukugira ngo nk'uko abantu cyane cyane bakunda guhagurukira mu guhaguruka kw'intwari iyo intwari ihagurutse benshi bazamva bakubaka amazina yabo
kandi abandi bakabona bimwe bihabisha kuja kuri side y'intwari byakabaye ibyabo. Ndaza kubivugaho bukeya kujya muzamubona ishari si ukuri, ishari ni ikinyoma, ishari ni ugukenera guhabwa ibyo utakoreye. Nimvuga bukeya ndabibutsa umuhungu bazabita niba ari Kayini, ndabona wari mukuru wa Abeli. Noneho ibyo bari bafite byari ibyabo bombi, hanyuma bagenda gutanga ibitambo, kandi wari gukora korekisiyo yari umwe, yari shebuja umuremyi. Uwakoze nabi iteka azahagurukira mugenzi we. Iyo umuntu abifuditse mu mawazo yiwe azababazwa na promosiyo wabikoze neza hawe, agashakisha imbaraga zose z'ukuntu iyo murwanya, ariko Imana izimuhonya. Imana ikamuhonya ikamubwira ngo umva, garura amagambo yawe, garura n'izo nama zawe, tangira nkubwire gusa. Ni ukuvuga ngo igisubizo ni simple: kora neza. Aho gukora neza agakabya umurego wo guhagurukira mugenzi we. Haleluya. Noneho ngo arangize ararakara, ariko yarakajwe nuko Imana yatanze promosiyo. Noneho Imana yahaye promosiyo muri umuna wiwe. None se murumva umuto yohabwa promosiyo ndi mukuru mpari? Murumva mwebwe yuko atari nk'igipendereyo? Aza umuntu yumva ari igipendereyo, ariko Imana ni ikiranuka mu byo ikora. Guti petit friend asoni n'ukuntu maza nanje mpari. Imana iza yitura umuntu ibyo yakoreye. Iyo umuntu ababajwe n'uko ubwoko bwe bwambuwe icyubahiro, bwambuwe bugiye nko guterwa isoni, kandi bose basa nkaberekeyeyo bagiye guhunga, akitanga, nicyo gihe azayitwa intwari. N'abandi bahunze baba baza bumva ayo makuru, ariko bakabitinya kubera yuko ikiguzi cyo gucungura kiragoye. Intwari yo igahaguruka. Uyu munsi ninguma kuvuga amagambo Imana ishobora ndi kumwe n'abigisha benshi, muri buze kuvuga ndavuga nje kugera mu mazina y'abantu bamwe, kuko ndavuga amakuru yo ku mutima n'indangiza n'icari. 2016 na 17 iwacu hari umwijima mwinshi. Mu mwijima mwinshi nicyo gihe Imana izayongorera umuntu. Umwuka avugana n'umwe mugenzi mu bizera, ahamagara Rukunda makanika aho yarari, kandi icyo gihe yaratondetse akazi aho yubakisha amazu, amerewe neza muri gavumenti. Umwuka aravuga ngo igihe hano uyu mwijima mwinshi uhari uzazamuka, igihe uzazamuka ugahagarara kuri iyi misozi, nicyo gihe amahoro agarutse muri iyi misozi. Arasubiza, ni umugabo utazi ukanje umunwa, kandi Imana ishimwe yuko ari umukunzi wanyu. Iyo ubwiwe akunda Imana, ariko kandi namwe ni umukunzi wanyu. Arasubiza ngo ibyo byararangiye, ibyo byararangiye muhanyi, ntibizosubira kandi kuba, ntibyoba nk'uko turi muri gavumenti, ko turajya ko turanywa, ntawosubira mu buzima bwa gorira, ntibyobaho.
wazivugana nawe aramubwira ngo hari ikibazo, kwari kukubwira uko umwuka avuze. Umwaka wa 18 urarangira. Muri uriya mwaka wa 19 arahamagara, kandi yahamagara bamwe babaye abagenzi bahuduka ino muri za Amerika. ariko Imana yatangaje. Arahamagara arenze ku musozi, aravuga ngo ukungu uhamagaye ngo nubashe ngo mpagaze kuri ya misozi, ngo nicyo kinzamuye. Si umuntu wamuzamuye, yazamuwe n'ishyaka. Ni ishyaka gusa ryo kwanga yuko ubwoko bwe burengana, nta kindi. Kandi umuntu wese udakunda buriya bwoko ntiyarakunda uriya mugabo, ntiyaramukunda, ntiyona mwishimira. Kubera ko uriya mugabo yigana gukuri ko mu mutima ahayumva n'Imana. Ntiyagiraga n'ubwoba iyo kugenda ari babiri cyangwa kugenda ari batatu, nta kibazo. Haba no kumubazaho imbaraga zizamushikira zizova. Yiringiraga Imana n'ubwenge bwiwe, yumvaga yuko Imana izakora ibikurikira. Umutima w'ubutwari usumza imbaraga gutinyuka. Usumza imbaraga urupfu gutinyuka. Aho gutinya urupfu umuntu yotwarana, nta kundi wobikora keretse kwigana uko kuri. Muri iriya minsi mikeya yazamutse hariya gukora analize ndende kandi nziza. Iryo ndarivuga ariko ntambuke. Haleluya. Kimwe mu byananiranye cyangwa se mu byananiye benshi ni ukubona uriya munsi w'amahoro wari utaraba agatabaruka. Uriya munsi biba ngo arimuwe. Tugira abagore beza, tugira abasore beza bazi kuryama, babyiteguye neza muri position nziza, bagashiramo indirimbo nziza, bagashiramo wenda sinzi amiga meza. Hari abantu beza bagira isuku no mu isaha yo kuryama, bazabaryama babitekerejeho, bamwe bakisegura, hari abandi badakunda kwisegura. Ariko uyu munsi byabaye, abakobwa bacu benshi baryamye nta position. Nimvuga ndavuga n'abagore n'abagabo. Abandi tabaza umenya niba yazahungurana haryama, abandi ntibaryamye, abandi babuze bitotsi, abandi baza bumva yuko ibyo bitoba. Mureke mbabwire ibintu bine byari byahise bihagarara. Kimwe, ikizima kizacyama kibe. Umuntu akibaza next wese, umuntu akibaza ibiri bukurikire, ukabona pi. Ikindi, icyubahiro kizacyama kiyoyoka, kuko intwari yizigishakira abandi. Mu yandi magambo, ushaka kubaha icyubahiro ciwe ni uriya uzuguma kugira ihungabana, yaza yumva uwundi muntu aravuzwe ahagira ikibazo. Baransi mu wari w'intwari bariya ni abashaka kubaka akazina kabo. Ariko intwari kubera yuko ibishaka kubaka izina ry'abandi, izigire gusa ngo ibubakire amahoro, yubake n'igihugu ciwe kiva mu karengane. Noneho intwari yahaguruka, yazihaguruka, umuntu yayireba, intwari zibikiyo, umuntu wese yayireba ngo gutya akasa n'uwaje kurangiza hari bukurikire. Kandi umuntu akazumva nawe agiye kuhabona. Iyo hahagaraza intwari neza, umuntu wese asa n'uwaje kubona cya gihugu cyazimiye, bagasanga aho batungiye umuntu itoroshe. None umuntu akanje kubona ngiyi
akabibyiringiro, akabihumure, akabibyishimo, akabibitwenge, akaba umuteto. Nuko abantu bakavuga ngo turashonje ariko isaha ni isaha. Noneho abantu bari basa n'abavindaga bakanja gusa n'abunamuka. Ndashimira abagore ntarasa kumwagize. Ni kimwe cyo mu bwenge. Kwa kundi nugo utekereza nabi ariko udutinda kuvuga amafuti. Kuvuga amafuti bimanifesta face yo kubiyoberwa. Nta bwenge buvyariho. Oya, iteka ubwenge buvyari kibona. Kandi muragira ngo hari intambara cyane ya mu bwenge. Nta ntambara cyane ya mu bwenge, intambara y'amaranga mutima. Ariko mu bwenge haba ukuri gusa. N'umuntu wese urwanya intwari atayirwanya akayemeye. Abari kwasanga profite kugira ngo nawe hari bamwe babaye nk'intakaragasi akumva ntiyavuzwe akaje gushakira uruvugiro ku ntwari. Ariko mwirinde ntukagaye intwari. Tubone ishobora. Reka mbeheze nk'umugano umwe. Sasa gutuka intwari nko gutera ibuye kurwara uruhagaze munsi. Bino bitareze neza ryo kugonga. Kandi ikizo bibereka yuko umuntu atuka intwari arikayizi nuko azahindura umusemo ku munsi intwari yimuwe. Agatanga gahunda y'ukuntu ari impehamye ari umuntu uri maguru y'abandi ariko intwari yimugwa ahayonga se kandi aprofite akamutamika abandi. Ningo tutoshikira umuntu akiriho ugashikira umuntu ya nono dutambuke intwari iherezo umuntu azayikontrediza. Amagambo umuntu yavuze ejo atamukontrediza none. Bo muntu ukunda abantu, uhuza abantu, ushikira umuntu. Takitabera. Umuntu yabashe no kurwana. Ahubwo wenda rubi zanashikiye umuntu atubaha Imana yorwanya intwari y'abandi. Ariko no buhemu kurwanya intwari yawe. Hallelujah. Mpatanga ndagamba bwire aya makuru. Noneho icyanteye gutangarira Imana. Iriya ntwari iyo mpaye mvuga Imana ishobora kumuhamo yumva. Amagambo yavuze yose n'ubuhanuzi. Irya mbere, irya kabiri, irya gatatu. Ndashaka yuko haba abagabo bo muri ubu bwoko. Imana ishimwe yuko twagize abantu bize. Dufite abadoktere, dufite abanyamakuru, dufite n'abantu b'abahanga bazi gutekereza neza. Mwandike ibitabo. Nta yindi ntwari isa n'iriya twigeze tugira mu gihe cyabayeho. Tayo. Yari afite amagambo abiri. Yubaha Imana pe. Kandi umugambi wiwe kwari kugira neza amoko nuko yahuze. Kuko nta mujinya, nta burakari. Kimwe kiza kimara ubutwari n'umujinya. Iyo umuntu agira umujinya isani isagucya n'ibitekerezo yari afite gucya umujinya uzamuri papuro. Gupapura nimbivuga imvuga abantu batabaye rugondi bayumva. Ariko bakaba babaye ruguru barabyumva. Nukuvuga ngo ndacyambura muzi gitume tagira umujinya. Intwari zikura ibisubizo mu bibazo. Amen. Hallelujah. Nahahananiye benshi. Abigirisha ntibazi kugenda muri zikariti. Ariko batowe n'ubutwari bw'ukuri. Izi kariti yo bazigeze mu bazasa n'abasazi. Mureke mbibutse ijambo rimwe.
kandi nindi bibutsa abagabo bakurikiye media haba n'abagore ubu nyine basigaye babizi nabo bazakura gutyo bakazamenya amakuru. Hari ijambo yavuze ngo Imana yasezeranyije buno bwoko kubagirira neza, kubaha igihugu, ariko ngo baragita kubera ko bakeneye nyine ukugamana umukubana uko twatembereye niho ngo tugende amajambere. Imvugo yavuze murayibuka ngo Imana ihagurutsa ngo abapfurero n'abanyintu n'ababembe. Mwumve analize yo kurengera abandi bantu kugira ngo bataza kugubwaho n'imbaraga zo kubasenya, abahinduye abakozi beza. Noneho bibwira yuko abantu barangiye nta mbaraga, bahagurukana umwete wo kugira ngo bazungure, ngo naho ngo n'Imana yashaka gusohoza ryasezerano. Ntantwari izayataka ku wundi muntu, oya, kwiyataka ku wundi muntu ni erema forte, ni igikoresho cyo gutinya guhangana n'urugamba. Intwari ntizishakira urugenzi rwayo mu wundi. Uriya mugabo hari ahantu yigeze kuvuga ngo Hawe ejo ntazatungirwa. Sinzi hariho umuganwa nyigeze kumva niba ari inyoni ngo yazikirana, niba n'indi ubanza ari inyoni, ariko nizivuga abakuru barazibuka. None izo nyoni ngo zakirana ngo yabikayirusha imbaraga ngo bakazishyira ku ikubu mukaba ngo haranyerera, ariko zazindi si inyoni. Abakuru babimenye ni inyoni. Aho bagenda bayuriza kaba ngo aha naho hara reka kwasama ngo uvuga abandi bantu, ahubwo kuri igisubizo mu byo abandi bakora. Ndi ku rugenzi rw'intwari kugira ngo nje kugenda si wamwe ndize uriya mugabo yayoboye wamwe ndera nitezeho asante kandeba niba ryase no wambwiye ryo uko kera narimbaye nkurigibagirwa yewe. Imana igumugisha itanga uzinya ko ari byo niko ari wambwiye nitezeho Imana igumugisha. None hari umuti w'ubwoko. Imana ishimwe cyane. Dore umuti w'ubwoko mbabwira ukuri, gupfa umuntu apfa ryari. Mutega amatwi mwumva ahantu umuntu apfa iyo akoresheje igihe cye ibitagirira abantu umumaro. Ntawe uzi ufata arapfuye mu mateka. Iyo amateka yawe wayubatse ugatera intambwe yo guca bugufi, intambwe yo guca bugufi nyeta ubutwari, nta mihari ugira. Imihari cyane iterwa n'umuntu utarubatse amateka ye. Ariko iyo amateka yubatswe n'Imana ibintu byose ni ibisubizo. Reka mbabwire abagaze bagamba intwari uno munsi wa noneho makanika nta kintu makanika uriya wovuga mu izina ahindutse igitekerezo. Mwawe uzosubira utunga igitekerezo urutoki. Kandi umuntu adakomera cyane iyo ageze muri legacy. Iyo umuntu ageze mu murage hari amagambo nk'abiri yavugaga ngatona ngo woganira nawe ngo nse n'umubwira ngo ntavuga ayo magambo akasubiramo. Yageze ngo kugeza ku gitonyanga cya nyuma iyo sende kundi kuko ntinya ijambo cyane iyo umuntu yavuze azaho. Hari rimwe yavuze ejo bundi ubu ngubu bagiye kugenda yamwe ngo hari abantu bazohaguruka bameze nk'ama. Mbabwire benshi uriya yari pasiteri, yari umuhuza,
ibizishimo bize kwari kubana kw'abantu n'abandi amahoro. Ndabarahiriye abana be barahaguruka nyine basa n'amadubu, ahubwo iyo abagambanyi nishaka mvuge abari babujije ubwoko bw'amahoro, iyo babanza kugenda bakigirayo, babanza bagenda bigirayo, baje za Karemi za Tanzania, igihe cya reconciliation bazogaruka ubundi, kuko yari se w'abanyintu. Uriya mugabo yari se w'abanyamurenge, yari se w'abafurero, yari se w'ababembe, yari umuhuza wa hariya n'ibindi bihugu. Uyu munsi wa none iyi ntwari bayikozeho, n'utari yazayumva yo Rwanda. Ariko Imana ishimwe yuko nabonye bari ntwari, kandi biza binezeza igihe umwuka w'ibyishimo ubaye umuriro, abantu bacaza amaranda umusitari uragenda wambuka muri sanse, uve muri sanse twambuka hajya mu ibakuru. Niho Rukundwa yabatirijwe, niwo munsi abatizwa. Mu bagabo bamanuye tumujana kumubatiza harya muri Mwana nari mpari. Warangize yubaha Imana, yubasha Imana n'ubwenge bwe, iwe n'intwari nka ba Dawudi. N'umugabo wabayeho nka Mose, n'umugabo mu bitekerezo yiwe yari akeneye amahoro y'umuntu, kandi yangaga akarengane. Tubona guhangura yuko ugirira uwundi muntu nabi. Gusa nimureke twigana intwari. Imana ishimwe. Intwari nzanumva muri Bibiliya, ndaza kuvuga gusa ku magambo abiri n'indangiza n'icyari. Intwari imwe Rutoki yambuye icyubahiro cyayo, yambura ubwiza yari ifite, yambura ubwami yari yicayemo, hanyuma iza mu ntego yo gucungura, ari nayo ntwari y'ubugingo bwacu, ari ituma amatorero aterana, ni Yesu. Ubwenge bwinshi no kuba intwari, umutima gutungana no kuba intwari. Ntukaze ukora ikintu ngo wubake izina ryawe, uzi ukora twaremewe abantu. Amen, haleluya. Reka meheze umugani mugufi muzaza mundeberaho, muzoreba ubwiza umugore agira. Umugore muzamuvukana munganya amazina, mwarangiza wowe ukicara. Hano byarahindutse, ariko nk'iwacu muneke ko usubira iwacu mvuga amakuru bukeya iwacu. Wewe bakaguheza inka 10 nizi, nje bambaye 10 nizi nazino munsi, ariko bashiki banje izo bamukoye bakazicamwo bakamurongoranya niba ari tungahe, akazaza gusaba intizo. Wumve, iyo umuntu yemera guseda izina rye kugira ngo abe mu izina ry'undi, ariko nkubaze, nubwo nk'uyu munsi wa none uko uri umunyabyinshi, kuragira ngo urashira umugore wawe izina, none gituma yemeye ku izina rye rishira muri wowe. Kwihundi n'ubwoko bw'ubwenge, kugira ngo wemere kwitanga ngo abandi babeho. Yavuze neza intwari, yaravuze ngo tugomba gupfa. Ninde warisubiramo? Singira ngo tugomba gupfa kugira ngo abandi baboneke. Umuntu utaratanze igitoro, uriya mugabo akiriho, ndamubabariye, haba nawe aramubabariye. Uyu munsi wa none aho bigeze, nyabona mutekereze ku bwoko. Icyakora nkunda abasore, uko abasore bambaye, abahungu n'abakobwa barambaye kugira ngo bazamuke. Nimuzamuke mutahi iwacu.
reka ntange haleluya ngaho duhe Imana icyubahiro ngaho duhe Imana icyubahiro ko ndabona hano kwa Ntwari iyo dukora iki mu masengesho dusenga ayo gusenga ngo Mana data Mana data Mana data Imana ishimwe iziyumva iyo aherekezwa no kugira icyo dutegura kugira ngo Intwari yatabarutse ku rugamba nubwo mutokora ibya bose ariko mu abambere ikivi ndatekeza wowe wenda hari ahandi wabwirije ariko kuva Intwari yemuwe jewe aho ngeze gusa nkagira icyo mvuga naha numvise gusa igihe cyo gusenga noneho ya magambo abiri murekeze ko yavuga kugira ngo mbone kwinjira mwivuga butumwa ariko wenda ndatanga umwanya ijambo rimwe ni wa mutonyi yego umutonyi woza n'impinduka itangaje ahantu igize imyaka 7 ntire akayahari kwabwimba cyangwa hari muri karakarango kwa kunundu no meze gute umutonyi wa nyuma nabashe kumva icyo aricyo ubu nyine haba n'abakobwa n'abagore n'abagabo barasa nkaho babana b'Intwari yego nyumva kakandi k'umutonyi wa mbere ndasa kandi nyumva nakajya kandi ntaze nyumva ngo tuzomera noneho nkiyi uko ndi wamona kwanza ndamwana yuko Imana ishimwe yuko ubwoko bwacu bwemeye Imana iyo batemera Imana ntibagirana n'ubwo ndacubaza batinya ahubwo bakambwira bagira ubwenge ngubu ubwoko butaza bukangwa abandi ubwoko bazabukangisha bukabatama naho ubwoko bw'abanyamurenge iyo bakangishije ubugiye gutuma Intwari zabo reka ariko tuwe nk'abatangaza haleluya 2 ngaho duhe Imana icyubahiro icyamba muhagira contribution yo kugira ikizomarira mwene data niba bazogenda hariya mu marango cyangwa niba ari hehe ariko ishiga rya mbere hano kwa Ntwari ari mwe mutanga ari mwe muritanga icyatumye duhura nta kindi cyaduhuje cyese gusa gutekereza hejuru y'ubwoko kandi ubwoko ntibushize iyo batavumbuka nabwiye nkomeze mu gitondo byose ariko ngo bizantangaje agahinda bari bafite mu mikenke bazi ngo isa twese twoshira nabonye umuhungu wari wiriwe mu minembwe aha atanga imitingi mu mikenke no yego imiborogo yorarira abantu ariko bwaca impundu zikavuga ibihe byose n'iby'umwanya mutoya ariko icyo Uwiteka akora kizahoraho haleluya ikintu kibi ni ukubaho tugira icyo ukora mu gihe cyawe nako gupfa ndabinginga bwoko bwacu muza mu b'Intwari mu kubaho ariko muzobazo bitewe nuko mukunda Imana mukunda ubwoko mugakunda n'igihugu reka mvuge bakeya kuri iri jambo kwizera kuzanwa n'iki mumbe hafi ngiye guhanura narisize ikintu nanuriye muri Ayoba hano muri Ayoba ha abantu beza bapanze abahungu babo n'abakobwa babo n'abagabo n'abagore noneho bararimba nkarangiza abantu nahinduka nkarangiza abantu baranezerewe hariya nkabona banezerewe ryari kanisa ryo rifite hari asumbiri ryarindi none bamwe bakamanuka abandi bakamanuka natwe turazungurutse
ngo tugaruke umwuka aranyereka ariko ngo anyereke atinda kubikora ariko cyanyeretse naba nkivuga kandi nakivugiye kuri media muzagarure umwuka aranyereka avugana nanjye aravuga ngo ingabo zari ku misozi ngo nk'izira zirakonkobose zihaye aya magambo mvuze nimwasubiramo nimugoroba murasanga ariyo areka abagabo bazi ukuntu bari basimitse n'uburakari bari bafite ukuntu babisuzuguye we none Imana ishimwe yuko ntashe muri ayo ya misteri yabaye tugatinye gushima Imana none hawe nibanga haleluya mukenyere intwari zipfa n'icubahiro gekataje hejuru abandi bagabo washaka gupfa nk'intwari no kuba neza ariko muzamugasa ngo gupfa urwo mu kirago ni ngo rwiza cyangwa se ukarwara za ruvutura n'izindi ziri mu kwicanga amabyimba n'ibindi hanyuma akagufata mu mugongo nibyo muhamwita byiza umugabo akwiriye kubabwaho n'ikintu amarangamutima y'abandi akayoberwa ikibukurikira dore intwaringani zipfa dore intwaringani zigenda yasinzira intwari ntipfira sinzira gupfa no gupfusha imyitwarire ukiriho mu gihe cyawe bana neza n'abandi kandi gira ibyo ukora kugira ngo abandi biyumve ubundi muntu akomera umugongo ubundi muntu yishime kubera akanaka twabyaye ariko byanesheje na munyuramwana watucuranga gira icyo ukora ubundi muntu yiyumve Imana ihimbazwe abantu bateranya ubutumwa mureke mwumve abantu bateranya nukumva famiye y'ayandi magambo kwizera kuzanwa kumva iki iyo umuntu yumvise amagambo atari aya Kristo ayo magambo azarema ibice mu bwoko bwe mu baturanyi abantu baza basa nkaho badafite amahoro nta kindi kibuza amahoro kese amajambo y'injiji iwe aza puriza gutya abantu vuga nuvuga uvuge nk'intwari haleluya nguko twizera ndavuga amagambo abiri gusa aya magambo abiri ndavuga ibi umutima mvuge n'ubwenge umuntu mwiza icyaza akora aza yakira ikintu kimwe urutoki hagira umfashe gusa muri Bibiliya yamara kucyakira agahinduka mwiza mu bandi umutima wiwe n'ubwenge bwiwe bugahinduka garaje ikomeza guhindura ibintu Tito 1:15 hagira asoma Tito ni umutima utazi ubwenge kuboneka vuba ku basore twabonye Imana ishimwe cyane Tito kangahe 1:16 haravuga ngo bavuga yuko bazi Imana tondekera ku 15 wa Imana ngumugisha mugabo byose bibonereye ababoneye yego nyamara nta kiboneye abanduye batizera ahubwo bononekaye ubwenge n'imitima yabo rekera gutyo ngazi Imana icyubahiro ibintu byose utavuze kimwe bibonereye bitunganiye umuntu utunganye muri we ariko umuntu udatunganye ntako itarifuti